Kublai pi perlu ki para juara berok ki baju sengut tenar besngap ya ki video ha kana ka channel. Ti perlu kumba pelatih pi bam ta kamit kapor kendai steng. Kadai ka final World Cup under 17 hapdeng ke Portugal Persia ke Austria. Ti bun hapdeng yang pi ki perlu ki balak kali bah ing yaban pej ya kana ke jingi lekai. Ha ka bah ka jingi sya hapo YouTube channel jeung FIFA ru apen i live stream ring melaban pej pat nagari kejongi. Hagabang yoban pej setang ka highlight hadin belakut ke jingi lekai. Henry kumno pat pengenjuk pej live stream mentah ke por pej lekai final hapdeng ke Portugal Persia ya ke Austria. Ti klaim dapen slam perlok pilaban install da connect app FIFA Plus bat pilaban install ru napo Play Store bat piban pej free klaim dadun kam ban su pisa. Namarang la persyang ban pej ya kene ha kene ke jikni third place hapdeng ke Brazil Persia ya ke Italy. Ti pilawan persyang limpa uneu up FIFA Plus ban pej ya ke final hapdeng ke Portugal Persia ya ke Austria. Bat ha ke jing sya gidon kiwe ru ki up ki bang yo ban pej football ring don kampat ban su pisa. Ti habang la persyang pat kumno ban pej ya kene ke jing lekai ngala persyang da kene ke FIFA Plus stream live football mentapat ke Ivory ban pej ya kene ke jikni third place hapdeng ke Brazil Persia ya ke Italy. Ti mentah klaim dapat slam perlok namar ke jing lekai kadeh du ke por kendai steng. Pilaban install na po Play Store ya uneu app FIFA Plus. Bat ka donru kaling ke bang sabu hapo kane ka comment section jong ne ke video rada pidon ki aka jing pilaro ban join WhatsApp group haga group ke jongi ka group prilum kasi channel. Bala pidon kino jing pilaro ban keli hapo WhatsApp group. Bat ngan persyang kat bala berjubab ban nyara pi. Ti mata klaim dapen slam persyang no ban install yau neu app kena penjok page ya kene ke jilekai final football mata gemit ke World Cup under 17 hapdeng ke Portugal Persia ke Austria kublai sibun.